Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala, sumpatan tanubo gyud ko tadi tundikan bendingan sa mga padandawan wa agama Islam. Ayaw to amor ya bagian tanu sa bendingan na gyang ko to mawdu anda mana yai kaparul yang kasih iku barakah menghormat Allah subhanahu wa ta'ala. Mialai tanu tu susabed dina mga pada amad dina galebuk kesababan sa kaparul yang kasih iku barakah menghormat Allah subhanahu wa ta'ala. Langun tanu pan menghormat Allah nama hisinganin tanu kataguan sa barakah so batana buka peginetaw so buka pemilia kapananamukan dina so mga amal tanu ilmu anta ka so mga oras tanu mga umur tanu mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa padepan mangurip Allah sa kesababan sa kaparulia tanu si ku baraka mangurip Allah nagyang ko tuwa kasiapa ko bebu adab ku kapangan kanan mangurip Allah. Dedebitan si ku kapangan kanan mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka bismillah si ku kakyan ka nagu kakan ka sanggudalan sa kawanan na limang ka mangurip Allah nagu so kakan ka sa gudalan sa talwa tinduro rin lagi dagyang ko to akapkano Nabi sallallahu alaihi wasallam nagu kapundut ka ko pangan kansi ko kilidian mangurip Allah mana ase ko pelato wata bulabor ni gira mamagatuang suma dakal mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a at-ta'am fakhudhu min hafatihi wadharu wasatahu fa innal barakah tanzilu fi wasatih." Yang mana niyan? Natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, igir atigian amin ibtad so pangankan nasi ikan watigyan kuwa si ko mga kilidian sa ini pupundut atigyan nagyang ko to lookean di ganun atigyan pupundut ngayon to fa innal baraka kagi atigyan na so baraka nasi atigyan pumbaba sa gyang ko to lookean mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Mana ay kita mamagatuang gyang ko to madakal mangurip Allah uli na tarambisa na sumanusia nasi pupundut ko kilida platonian udina sigo kilidian maurip na Allah subhanahu wa ta'ala saron po sa pangan na pagaminian maurip na Allah di mapiyaw ba si inian di pagpuni udina si pedin pekan si kulo ka pangan kan maurip na Allah aron din pagkuwa maurip na Allah subhanahu wa ta'ala batabulabor ni kita madakala di mamagato nga maurip na Allah ya terop no Anas bin Malik apiteru yana umirna ini sugur kami atigyan an naslutal qas'ah maana agyang ko tuwa kapangi pedisi ko plato sa piteru yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyana fa innakum la tadrun pagyamatan atigyan askanu na diniwa atigyan katawan fi ay ta'amikum al barakah anda mapapadalum ko pangan ng kaniwa gyang ko tuwa barakah mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Mana padpun sa adab o babu kapangan kanan nagyang ko tuwa ka pupakay pedi ko pangan pelato o di na lapad sa pangan ng mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Maana ada pagisrap nun mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip Allah sa kasababan sa kapkaparolya ko barakah nagyang ko tuwa kapangan kanan si ku mga pangan kana babarakatan mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Lagi du kainom sama az-zamzam giram yakap na haji so manusia na paginom sa gyang ko ma az-zamzam mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha mubarakah." Mata natigin nagyang kana na iga zamzam na babarakatan. Wa innaha ta'am tu'min ta'amu tu'min mata natigyan nagyang kana na maazam-zam natigyan na pangan na natigyan na pagkakan
amaan ap kesanan maurip Allah subhanahu wa ta'ala ayab kenu manusia maurip Allah madagala tutul maurip Allah ami alwi adung guna mang atau maurip Allah subhanahu wa ta'ala amia ka pera gawi na ayadin ayabu ap kekanian udin ap ketagusatianyan nagyang kutua ig zamzam maurip Allah subhanahu wa ta'ala na kaya sanaan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Penuh maurip Allah sa mga pangalan kena bebarakat nagyang kutua az-zaitun udin nagyang kutua waz-zait maurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan so ya li wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran. Penuh maurip Allah nagyang kutua laban makna gatas maurip Allah ay kabasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na man saqahu Allahu labanan sadnatiyan sa tawa pakainom nu Allah ta'ala sa gatas na falyaqul na teruan yan Allahumma barik lana fi pakam barakat tangar kami ya Allah na pakam barakat tangar kami aging ka iya gatas maurip Allah wazidna fi nagu pamagumanumani kami gaun fa inni mata natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'lamu ma yujzi'u min at-ta'ami wasyarabi illa al-laban da atigena katawanakan kesanaan panganan kan dina panginoman bapanasala kau siku gatas maurip Allah subhanahu wa ta'ala padum maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panganan kana malay baraka nagyan kana nakakan sa kurma maurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan maurip Allah padum sa kapkaparulya nga sa gyang kutua baraka nagyang kutua ka pemisita nga kapsung ka sa gyang kutua mga darpa barakatan maurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi dagyang ga Makkah nawal ka awdi nagyang ga Kaaba maurip Allah subhanahu wa ta'ala awdi nagyang ga Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam nagusto mga padadarpa maurip Allah padum maurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutua dinga di kang gilubog sa simbas kung mga gawi udi na oras sa barakatan maurip Allah lagi dagyang kutua Lailatul Qadr udi na so ulan-ulan na Ramadan maurip Allah subhanahu wa ta'ala yan yung mga padasabad okay takap ka parulias iku baraka maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa sitan hubman tubisa diyan ka kapkan ganyo ko suara ko sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.